12 in my nano Tommy Bay TV man and Mr. Laughter ke koma yet kid winner Martin atika meto nano lock ma pat matie lo nge mati ma pat matika bieno enien Martin ena ye wange ni lock me otong tong tika kiluwi ma right chutwal man report matika bieno iye ma akatike ya more district iyo TG ma wach wani laten mo matie mwaka abichiel laten mo mwaka abichiel otong tong mo ngureo kitungu nge ato dano dong chama go ria go bieno ka konyane en la chone o ma mere ngwech chi o ria peke mere nongone ma oberu kelo pa mo madit twal e man ma Amuru district wangela ten en ma ke wani kingolo ngure ke tu angechi oberu me pa twal pibot one pene one no tila funy bere me primary ma aki yo TG ya Amuru district kama en laten en no benatie kwana ye report matika wache ena ye ni laten eni uno tie mo dugu gang ki gang kwan chi la wora chel ma bere tie no gang oberu ki report ma bere ton beru tie menano ken gi ango ma timo ne pene report ka waye ni mo ngel laten eni oberu ki nget en ma tong latin oberu kalipo latin ene pekar ma lach nen chalo dong no twinye tiene omir oroto itong latin ene chato kere ma oberu report ma rach ma liet gen ma tika time i Amuru gen ma liet tutwal wangeyo ni gen ma otime ni peo miro nuwane ato wangeyo ni bene dan ma pool tika kate ki lok ni lok ma otong tong tika bieno mata magbuwa tutwal iman ma Northern Uganda ato wangeyo ni bene report pa police ma okati la wo maja en ma la diro mara man me luo TV ukate kere waja ni mo gen ma man la tiet malobi abili magulu district that is mudong wajo ni lok man me tongo ngot gi nganga en gen mo ma pe ato waneno dong ni kar en gen matie pene ke neno gen madoti me kum latine en kere bed report pa abili waja ni gen na kere en no pare tie gen ma right to twal motime man ma watika nana ni miro to abili beno confirming kamaleng ni lok en bero gen ma di laten en me ma bichel manie kluone man makilwane Emmanuel ruot Lara man Emmanuel latien kwan me otijini kwane oto renyo di woki e pala magiti kere nyo panga magiti kere mengol ngore ato luwak mapol man me otiji e Amuru district kuberu ki ker me yinyo ngat eni kwe pa kemera nongone go yinyo da ko yinyo so ber me wur twal manene ni joni peguno ngat mano temo ne ko laten eni mabere upa onego ki teach ma enote mogen malir maraj motime to twal ma reporter tie bodo kanyo merwa nyak kitbu zong won down di chuma tie another Uganda mo tie gang onene ogwolo tien mo maber twal kerlo tien kama bejo mano ulto pe kitanye lo tien gang ken gi lok man mi chera poro cha weng dong mano in pe ker la tien ka ngeri morgen mapebe mier wanen yu ni wagwolo tien wa kama gen ti ye kore pe watenye lo tien ata ken nen yu pachatan o chake kama raj kuman e kom lutiano dichu e kom down dichu no ene gen mapebe ma wane kom mier waloga yebe wanene gen makere ni peti gen mabede twal i area ma megwa wandong dichu wa ker wangwa obet kama leng kenen gen nakere ni ochao temeo no gen mapebe ene kenen la tien mi ma bichele kan la tien mo mier no ulto chingono bidam beru gen madi ka yen darum e kwanyo kwane kere ni pegen mabede twal kitung bar ken manena kere mono report matie lupe ki lok me otong tong na report maken matie manien matie ena yeni waneno jimatika time ma pat dichu Uganda wangeli report matie maleng ena kilwana la diet kiza Besigye kitio mako ne ki Nairobi maki kwanyo en ket machal kwa waja kere joma pengeyo kitio gi en no chero man makilwoni kat kaneno vuk pala diet ma oberu prime minister machon me Kenya en oberu ka launching vuk omege chi report ka waki kwanyo en ki kaba itwale report dong tie be anyima machalo dagane ki kume owaju bene kama ling ni miro kitem be ki kwany chware woko ki military police mano ki kero tie ni en report ka wani ki mako en chiki kilo en ba Uganda mi yawa ki
ki Kenya NTA prison pa mon kama kitwe ana ye so report don tika age bot madam mamege machalo bi anye matika wanya mir ke gon chwaro yot ka peche ke mi uluto ka access ki lawyers mi o kono meneno ne kit machalo jimene tikere mono report matie diak makamaleng matika time eman makilwone e area dichu me Uganda jumuken ma pat tie bene wangi report news maduong mere tie ato pole karwano kilibu jimano tika breaking o yor wak in bene ngiyo ma in pia subscribing channel ma subscribing a bit part of channel in pen channel tie pi in mikili lok dak me wiju tamma megi wak wangi bene tamma megi madno in tie kere ne woki in join America nyo itame be TV wak oluto wang nen kit machalo watwaro yopo kere chimene kore in maneti kenyo wafoy bene twal michunket baka achel wafoy duchu won jo ma onenwa wabe medike mino content ma pat duchu mano kelu loka nge ma pat me woki bilowo duchu kore na wamiro nen bere lok mukene matie ma ena ye kelu jima duong area ena lok me graduation wangeni graduation paloteno necessary tie chok dong at report matika kata ye ena ye ni jimmy madam tika tich kere machulo graduation en tika lanyo chene madiet to 12 pen loten maken mano K3 K3 eni no food be kwan peo ya pe ere non lu nyuro tika lanyo luak lim madon me timo graduation en ata kado o nenda ten mil chair primary winyi ni chene pe pen go lanyo chene ka wilu to go lanyo chene ka yopo party madiet matika kilo pa madiet to 12 ata dong report yene kache inenen ner me graduation en bino makwan cher ka tumme o tembe o tigi chene mo be kidong bana o wek jimi duchu mana wono te mane oroto o gwak me ma manyen kidong report mati ena lokom biachar tie matika mete tutwal e man ma in northern Uganda ket machalo lokatika wajekere ket mabeti ga roma food kiloro mapatie katij mabe report ka wajne oroto dano tika yile ke kelo bongi dano tika yile yopo jimi mugo mano oluto wa karama ber mabe dando chao yopo chon wangini karama don pe bo twal kit macharo tinana kere chat ke will tie kamete will jimi bene tie kamete malo the walking karuma makilore will down tika koke kom will water a man makilwone in northern Uganda so tie maper tek to twale kache in bene yupe me karama ye eti kichene mabe da gwak bene chene me karama mabe uluto wek bene ma manyen chula tini gan kwan pe lanche na weng jimi mano yen bi chamara chama pe kar manakchi no jimi ne tero kat so mona ye lok matie amera wach podu kamaleng ni wanta mi be TV wa bikilu jimi dichu mantaka teme kore e man makilwone bilobo dichu ma Uganda kidong bene bilobo kama kene weng makama wano ti yene watiki ngech bene mapol wacher wane lo ngema ake wako ena ye lok Donald Trump ma eno katiki lok ni lok man LGBTQ ni en pe mero kono ini biro trans kono ini biro ngane report ma entika wajana ena ini ena bi kwanyo gine ene o kwiji bero pe mamno en pe mero gen makere ena betie kulu man me ilo me America gen ma ena ti merna ena down weng mero bed ma rom la cho bak la cho daw gak la cho ki moke ken ma pat ki ene en pe mero ena mero jimi weng ubed kama leng da ko bed ken ma chalo no kira ke yubo kere lo ba yubi ene bero da ko mero bed da ko pe mero lok man me LGBTQ ni ene kwanyo kama leng pare pe mero pen ene gen malo ba pe ye dak en ma chalo ngan ma chung ilok palo ba mero gine ene weng kwanyo ke kan kidong jomo kene mano go bino ilo man me America la bon warga gi mano kama leng antika kata ki report ne ki bi kwanyo gi weng kid war gi lo ma megi kore wer no in pe bet kanyana we down e country mano in pe ake ye mono ilok matie kore ladies and gentlemen subscribe to the channel or for the 12 manana wa metiki bertie ka chel kwedwa wabikele ulo ngema pat mono ye gin matie e chaha ene wan meti wona nyim ki neno Tamibe TV subscribing mere ka foot be subscribing wa kolo to e metiki ber ka chel kwedwa wa for the 12